پیچکای مهربانی ما همه کسی هستین خوبین. خداوند هر کجایی که هستین ساق و سلامت باشین. راستی من چند قشید در افیر نیستم، چند قشید ویدیو رو هم نکدم، لیکن کوشش میکنم ویدیو رو لکچه های موتیواسیونی اویدی زندگی اویدی کار بهرش ما هر روز پیشکش کنم و باور کنین به حد من شما را یاد کردم، شما را نمیدونم، من شما را یاد کردم و خواستم امروز نجووی و قطیتان سوال جواب کنم. شخصانیت که تازه در افیری ما پیوست میشوین ای همتان خواهش میکنم که لایک های خودتون دریغ ندونین. شخصانیت که پادپیساتسا کردگی نیستین حتما در کانال ما پادپیساتسا کنین برای پیشروی کانال ما. ای همه شما میندارم. باز هم السلام علیکم برای همه شما. چه خیلین همه کسا سوزین خوبین سلامتتان سوزای مکتب چه خیل سر کردین طلباتون طلبای خانتان چه خیل مکتب خونده استین. امیدوارم که بهترین زندگی را دارین. روزی سعید جمعه به همه شما مبارک باشه و در این روزی قبول دعاها خداوند همه ما و شما را در پناه اسمت خودش نگهبان باشه. ما در خدمت شما مرحمت میتونین سوالاتون اتین همه سوالاتون را جواب میتیم و اویدی ویدیو شورتس هایی که میمونم مرحمت چی کم بودی ها دارن بنویسین این انشالله اصلاح میکنیم. سلام ناز علیکم سلام خوش آمدین همه کسا به افیری من. راستی خیلی شید نکردم خیلی شید افیر نکردم. علیکم سلام سلام علیکم اپا جان علیکم سلام سلام علیکم سلام خوش آمدین اپا و خواهر عزیز. لایکای خمون دریغ نمیداریم حتما لایکای خودتون مانین برای پیشروی کانالی من. подписчикایی که تازه پیوست شدگین نو подписаться کردگین در کانالی همه شما را خوش آمدید میگم با جان و دل. سلام علیکم سلام اپا جان نیستی شما را بینم خرسند میشم چو نمیدونم این امارم افیر کدامم خرسندم که بوده همه شما در پیش ما باشین. سوزین خوبین انشالله اپا جان رحمت سلام سازی خوبی اپا چوکدی خراب شدی هم شما را خرسند میکنین برای سلامتی من و برای بگیم که کم ترک ها و فربه هم شده بودم بعد تاجیکستانی اومدگیم انا مشق رفته استم در اوجه تنها زن هوان ده همی بگیم که دومی خدمه دور نمیرم همیجا هر روز قریب که هر روز رفته استم کوشش میکنم ای دنیا نبرم نرم ده همی سنی سالی خودم موافق باشم. علیکم سلام سلام اپا خراب شدین شما گاب میزنین من خوشبختم. هزار رحمتی کلان بهترین باور کنین هر وقت سخنای بهترین شما را میخونم یک جهان خرسندی میگیرم برای خودم. سلام سوزی نغزین اپا جان علیکم سلام رحمتی کلان شما چی خیلین سوزین سلامتیاتان سوزی خوش آمدین اپا و خواهر عزیز همه کسا به افیری ما. так بردباری ها رحمتی کلان هلو نیستین هلو سلام اپا علیکم سلام الحمدلله ما هم سازیم نیسابون خداوند هر کجای هستین ساق و سلامت باشین. سلام سیده جان سازین رحمتی کلان السلام علیکم اپا جانی مش ما یکتین رحمتی کلان ماهیره بونون ماهیره مونتیجی نویسته اگه خلاصه نمیدونم. ماشاءالله اپا جان من شما با فرزنداتون با شوق تماشا میکنم مادری بهترین ماشاءالله رحمتی کلان. کامنتاری شما برای من مهمه که من کچسترای ویدیو ما ای کامنتاری های شما میبینم و از یک گپ در خاطرم بود подписчикای میگه که در سوالای ما جواب نمیتین من کوشش میکنم همه سوالای شما در جواب تیم. کانالی ما اولش خدای مهربان دیمش ما به شما هیچ کایم ما به تماشا بینم هیچ کایم شما هستین که من هستم. ما برای شما ویدیوهای بهترین میکنم ما برای شما بگم که ویدیو رو لکچه ها میکنم و همه وقت کوشش میکنم که ویدیوهایی با منفیت کنم. اگر ما بگم که خیلی ویدیویی که هر روز میکنم این روزا 24 ساعت چون چکارا مقصد این تازگی و این میکنم ویدیو لیکن من نمیخوام که
وقتی قیمت بهای شما را به ویدیوهای بی معنی بگیرم. میخوام که ویدیوهای ما پرمضمون باشه و اگر که یک هفته پدریت ما ویدیو کنم، یک هفته بعد 1 ساعتینه ویدیو میبرارم. شما بهترین انسان، رحمتی کلان اپا جان، شما به نهایت اپای خوب مهربان هستین. ما در کمانده شما کار میکنم. رحمتی کلان ما در یاردم میکنین اپا. علیکم سلام دختر خاله. رحمتی کلان اپای سیده. Постоянно Фаберлик заказ میکنم. اپای ماهیره هر закazم ده پدرکه روی میکنه. доставка подарка میکنه. رحمتی کلان سلامت باشین. سلام علیکم. так در کجا بودین ویدیو نکردین؟ در همه جاهایم کو همه جا ده هستم. بعضا وقتا تا 3 ویدیو را میمونم در کانال یوتیوبم. بعضا وقتا تا 2 ویدیو را میمونم. بعضی روزا میشوه که تماما ویدیو نمیمونم. بعضی روزها میشوه که خلاصه مرم آهنی نیستم، مرم آدم و مانده میشم. نمیدونم برای چی یکم کارم نمیفوره. پروست میخوام که دم گیرم، همون روز کار نمیکنم. همین خیلی بگم که در جای کارم دیرکتری خودم خواهم کار میکنم، خواهم کار نمیکنم. الحمدلله اگر علاقه من کمانده ساختگیم که بهترین اپا و خواهرای همراهی ما کار میکنن که ما شبان روزان باور کنین نماز خونم، در حقشان دعا کنم. کمان بهترین زنهایی هستن که در کمانده ما روز تا روز زیاد شده ایستادن و همراهی ما علاقه طولی 4 سالگی کار میکنن. زنهای با وفا، زنهای با مهر، زنهای وفادار، زنهای بگیم که با تقوا، زنهای با معامله، مادران بهترین بگیم که و اپا و خواهرای ردنای ما شدگین که همراهی ما کار میکنن. ما به نهایت شما را اپا و خواهرای که همراهی ما کار میکنن، پد پیچکایی که مرا تماشا میکنن، سخنهای بهترین مینویسین، شما را ای جان دلم زیاد دوست میدارم. تونم بهترین کار برای ما. بله البته بهترین کار. так توی نمونده نپا جان ها، توی وقت نیفتم منتش کنم. فقط انتظار ویدیوهاتونم. البته میمونم. так ای توی هیچی نمونده، نبیزتی نمیمونم. السلام علیکم اپای سایده، خوب هستین؟ امروز باشدین. رحمتی کلان مینت دارم. کودکا چی خلن؟ خدا با شکر کودکا سازن. نوکک فاطمه رئیسادی گرفت، محمد مصطفی آمدن، کارتوشکا بیریون کده دادمشون خورده شیشتیم. انا میخیل. السلام علیکم ای تکمه تاجی نیسا. و علیکم السلام تاجی نیسا، خوش آمدی. так بردباری ها خانم. رحمتی کلان. ویدیو 2 روز شدگی که کتاب خوندستم، کتابی استاد سید نورا دولتوف درباره من و پول. راستی وقتی که کمانده تا روز کلان میشوه، روز تا روز کلان میشوه و کوشش میکنی که یگم چی آموزی برای کماندت و در همین لحظه ها مرا به نهایت یاردم میکنن کتاب های استاد سید نورا دولتوف و استوریا های میلیونرایی که هستن در یوتیوب تماشا میکنم. در زندگی میگه اول کاری کنین که پول برای شما کار کنه، نه اینکه شما برای پول. و همه وقت میگه نقشه کشیدن نقشه حیات خودتون میگه بو آموزین که وگرنه نقشه حیات شما رو میگه دیگران میکشن. و سه میگه ما اگه مقصد مثلا ما میگیم که آدمایی که خوندگی دیپلم دارن و یا بسوادند، چقدر بسوادند، مقصد ما خوندگی نیستیم، بسوادیم، مکتب میونه را تا نیم خوندگیم، هم خیده خودمون میزنیم. لیکن در کتاب آمدگی که شخص با سواد همون شخص است که کاری را انجام میده که دیگران انجام دادش نمیتونن. کاری را انجام میده که دیگران انجام داده نمیتونن. نه اینکه تو دیپلم داری و با سوادی هستن. میگه شخصانی که دیپلم دارن کارهای رو میکنن که مقصد با کار فعالیتی و یا تماما تغییری نمیگیره. و همه وقت میگه tak
одами сарватманда мега агар ҳамаи молу мулкша ай дасташ бигирӣ мега баъди 6 моҳ баъди ним сол ҳама одам гашарака бо сарватманд мешава, барое ки одами сарватманд одаме ки дар ҳақиқат кор мекуна ай таҳти зил ӯ ҳама вақт роҳи зиндагиша меёбад ва ҳама вақт мега худро болотар аз пул бидонен. ана дар ҳамон вақт пул барои шумо хизмат мекунад. Ками гап чӣ маъне дорад? Шояд баъзе одамо нафаҳманд чихе аку махмаи пул боло медонам чихе ма аку паст медонистам ҳама вақт махмаи пул боло медонам. лекин ҳастанд занҳое ки яки ман натонам яки ман кор карда натонам ман ранги ту нестам амихе хичон қадри қимати хичона паст мезананд. Дар ҳама ҳолат шумо бояд ки қадри қиматон ай ҳама боло боша. Павхарои меҳрубони ман як чашмам танг шидай. Апай сайда макияж ахтон кардани чӣ макияж кардагӣ нестам ку ҳамия подводка кардагим тамом дига ҳичи кардагӣ нестам. Рӯ ҳамун рӯ қошома ба пиша ҳичи кардагӣ нестам. Так акау додарои азиз, эфири мо танҳо барои занҳоай ҷа ҳама занакои шудорай шумо занҳо боша ба модарои худтон муроҷиат кунед. Иҷа эфири ма видеоҳои ма танҳо барои занҳоай. Боз ма такрор мекунам як фразае ки ҳама вақт ма такрорш мекунам. мардҳое ки мешинанд эфири занҳоро суханҳои занҳоро мехонанд тамошо мекунанд ман ӯро марди ҳақиқӣ ҳисоб намекунам, барое ки марди ҳақиқӣ кор мекунад дар зани худаш кор дорад. баъд мардакое ки ранги занак шидагиянд медуриянд тамошо мекунанд ё гапи қабеҳ менависанд ё ки арӯсум биёву пикада мардакои пикаи занакфел. барои ҳамин буроен ба хоҳиши худтон ай эфири ман буроен. ман намехоҳам ма то ҳол ягон мардак дар ҷавоб дагӣ нестам дар телефоном. ман қатъи мардако кор намекунам, қатъи мардакорам гап намезанам. кадомида видеоҳои ман маъқул нест, суханҳои ман маъқул нест, просто буроен бирен дар кор нестай характери безебтона нишон додан, ягон гапи қабеҳ навистан. ҳақората ки карда наметона, обрӯра ки резонда наметона, ҳама метона. не ки обрӯи ҳар як аст дар дасти хичай. ҳози ман ҳақорат карда метонам, бигардам ҳақорат кунам. ман ай шумо чӣ камӣ дорам? ягон камӣ не. барои ҳамин ман ай тоифаи шумо нестам. пакинут кунед буроен равен ай эфири ман. апай сайда созен хубен фарзандотон созай раҳмати калон. апай сайда нафаҳмидам. так салом апаҷон, дар ватсаптон ҷавоб тиҳен. дар ватсапм ҷавоб метиҳам. смс беҳад бисёрай. ҳамо смсҳое ки поён рафтагиянд фақат шумо як аломати савол роӣ куненда боло буроям аз шумода ответ метиҳам. апау хоҳарое ки тоза дар командаи ма пайваст шудагиянд ва ҳамроҳи ман дар ширкати Фаберли кор кардастем. ман ҳама вақт даъват мекунам, боз ҳам даъват мекунам ба занҳое ки то ҳол дар хона шидагияну кор намекунанд. як рӯз пеш-пешай, як секунд пеш-пешай, як минут пеш-пешай, як соат пеш-пешай. шумо наистен ждат накунед ки ой ай фалон ҷоя ки худованд метиҳад. ҳама вақт одамизод бояд дар зиндагӣ бо ҳаракат бошад ва шумо мехоҳед якбора результати калон. ой сайда ман ранги то соҳиби хона шудан мехоҳам зиндагима дигаргун кунам. ман да срочни пул дар корай, кай ойлик мегирем, ойликура кай метиҳанд, як бор харид кунам мешава, ман команда насозам ойлик бигирам. саволҳо бениҳоят зиёданд, лекин саволҳои асосишда мехоҳам ҷавоб диҳам. апа хоҳаред ки мехоҳед ки иминна ранги ма шавем. ма ба ҷону дилам шумода ёрдам мекунам. фақат ранги ма кор кунем. худтона нишон натиҳем, иҷозат набошад, лекин ранги ма кор кардан дар кор. баъд вақте ки регистратсия мешаванд, ой шум гуфт овозта наброр, шум гуфт сайт накушо, шум гуфт заказ накун, пул надорум. ихали кати намешава кор. шумо ҷои кор даромадагиян. шумо мехоҳед ки кор кунен, ҳаёттона дигаргун кунен, пешравӣ кунен дар зиндагитон. шум иша намон, хуштоману вайша намон, ана иш иҷозат нест.
این проблемаи оилавӣ шумо. Ман мегӯм ҳама вақт ки дар хонатон ки калонай шавҳар, хиср, хуштоман, ҳевар, қайсингил кадоме ки калонай иҷозат гирен. Иҷозат гирен ба кор дароен. ба ҷони дилам ёрдам мекунам, лекин ин номумкинае ки шумо регистратсия мешавед, як бор барои худтон заказ мекунед, ба сайда барои шумо команда бисозад. барои видеороликчаҳое ки ман карда будам ки муҳлати 3 каталог директор мебурорум, ман мебурорум, ман метонам айёдаш мебурорум, неким бо дар давоми видеом гуфтагим ки занҳое ки бо мақсаданд, мақсадҳои худшона доранд ва мехоҳанд дар ҳақиқат кор кардан. ихене сайда ин видео таҳдидам да 3 моҳ директор мекардай, ку биги мара директор ки метонӣ. ихена мешава охе. ҳар як инсон бояд худаш кор кунад. ман шумода ёрдам карда метавонам, кӯмак карда метавонам, қайттон кор карда метавонам. дар он ҳолате ки ҳаракати зиёдтар ай тарафи шумо боша. ман барои одамо просто ва як бор заказ кан командаи тайёр сохта наметиҳам. штоби ай уҳдаи ҳамо команда буроя, ай уҳдаи ҳамо одамо буроя, ман ёрдам мекунам. так, салом алейкум апаҷон. алейкум салом. апаҷон, дар 3 каталог директор мебарорен гуфтен, каме маълумот медоден, илтимос. кира ман дар 3 каталог директор мебарорам? ҳамо одамера ки регистратсияш мекунам дар группа. кора мефаҳмонамаш ба тамоми нозукиҳош. ихе нест ки иш мумкин нест ва иш иҷозат нест, мешава ки иша накунам, уша накунам. хеле намешава. ай гапам берун намебироя. ҳамаи корера ки ман фаҳмондагимша мекуна. ҳеҷ маҳал ман ба зарараш намегум, ё ин ки буро тухтаранги ман видео ки мегум бугум не, ихе намегум. лекин ҳатман видео кардан дар кор. аввал дар бораи кор омӯхтан дар кор, дар группа гап задан дар кор. баъзе занҳое ки дар группаҳои мо ҳастанд, солу моҳош қати хаб мекунанд, яке ягон духтара ки мебия баъди ва ё ки ҳаракат мекунад, гав мезана, кора ёд мегира ва директор мешава. ва меоянд ба сари ман, сайда ичо баъди ман омад директор шид, ман ҳолиам директор нашудам. дар куҷое ки набошем шумо бояд кор кунед. баҳона кофтан қати шумо ҳамо орзуҳое ки дорем таги хок мекунем. дар зиндагӣ як дафтар ручка бигирен, ҳаматон бинависен ки ҳама вақт шуморо айроҳ мезана, и кора нака, вай кора нака, и кора нака, вай кора нака, ва ки ҳама вақт дар бари шумо ҳаст, шумода кӯмак мерасонад, дастгиритон мекунад, маслиҳатҳои хуб метиҳатонад. ҳамо одамое ки шуморо ҳама вақт айроҳ мезананд, ай спискаи зиндагитон хат бизанен, ана баъд то як характери баде ки шумо дорен, як характери безеб ҳамаи инсоният дорад, то ҳамон характера шумо ай ҳаётон нест накунед, зиндагии шумо дигаргун намешавад. одамое ки шуморо айраҳ мезананд, ай зиндагимон удалид мекунем. одамое ки ҳама вақт шуморо дастгирӣ мекунанд, зиёдтару зиёдтару зиёдтар мекунем. ана ҳамон вақт шумо метонем ки муваффақ шавем. ва китоб бисёртар хонед. вақте ки одами зиёд китоб мехонад, забонаш буро мешавад, суханоша гум намекунад. ва дар китобҳое ки ман мехонам, дар момент ман ва Пула хондистам, китоби устод Саидмурод Давлатова, бениҳоят суханҳои беҳтарин нависагай ай кору фаъолияти мо дар бораи кор, дар бораи зиндагӣ. ҳами бизнес дар зиндагӣ беҳад сахт монанда, беҳад сахт. якм бо сабр будан, дуюм нақшаи асосиро кашидан, амал кардан, сеюм танҳо такя ба Аллоҳ. тамом, ҳеҷ дигар дар кор нест. ҳаракат ба пеш мекунем. ақиб нигоҳ кардан дар кор нест. вай чӣ гуфт, фалон кас чӣ гуфт, чӣ мега, дар кор нест. як гала занҳое ҳастанд ки дар фабрлик муваффақ шудагианд ва бо ҳастанд як гала занҳое ки муваффақ шудагӣ нестанд. барои чӣ? сабаб дар чие? сабаб дар чие ки баъзе одамо муваффақ мешаванд, баъзе одамо муваффақ намешаванд. ин ҳам панҷ панҷаи ман ҳамаш як хеле? не, як хел нест. занҳое ки муваффақ мешаванд о меҳнат мекунанд, ҳаракат мекунанд, кор мекунанд, баъд муваффақ мешаванд. занҳое ки муваффақ намешаванд о ҳам як бор ду бор барои худшон заказ мекунанд, тамом, на команда месозанд, на дар бораи кор медонанд. баъзе шахсоне ки ҳатто старший вице-директоран меоянд, сайда мегӯянд моро перерегистратсия кун. старший вице-директора правилаи компанияро намедонанд. аввал то он вақте ки шумо мехоҳед ки пешравӣ кунед, шумо аввал правилаҳои корро ёд гиред.
перерегистрация чӣ маъне дорад? Масалан, ту қатъи ягон кас кор мекунӣ, ман маҳқул мешавам, та пеши ман мебиёӣ. Мумкин нест. То ай рӯзи охирон за касти 1 сол нагзараву компаниятро удалид накуна. Агар ки за кас кардагӣ набошӣ, 4 моҳ пас компания удалид мекуна, ба мумкина ки ман тра регистратсия кунам. Шахсе ки нагла дидаву дониста перерегистратсия мекунанд, ман ай гӯшти хурда ҳаромш медонам. Барои чӣ? Барои ки вақте ки як одамизод ура меҳнат кард, кора фаҳмонд ва ту мегирӣ дида дониста ҳамон одама мегирӣ дар структураи худат перерегистратсия мекунӣ, ҳеҷ маҳал ноне ки ту аю компания мегирӣ барои ту ҳалол намешавад. Мо одаморо ай нол, ай рӯи паспорт регистратсия мекунем, кора меомӯзонем. Ман аямун рӯзи аввале ки дар ҳамин ширкат кор кардагим, то ҳол танҳо ай рӯи паспорт регистратсия карда кор карда омадагим. Ҳастанд баъзе занҳое ки дурӯғ мекунанд, фиреб мекунанд: ой ман кор кардагӣ нестам, ина паспорти ман. Не ки вай паспорти худаш нест, паспорти апашай, очашай. Масалан, ман ай куҷо медонам фиреб мекунад, регистратсия мешавад. Баъдан фиреб дур намеравад. ҷои фиреб ҳамин зиндагии кора ай фиреб ки сар кардӣ бебарака мешавад, оянда надорад. барои ҳамин қадр фиреб кардан дар кор нест. муранта сайдаҷон, чӣ хел шумо наистай? ҳазор раҳмати калон. Так. кадомед ки кор кардан мехоҳед, ма дар якум комментарияи ана ҳамин эфир рақамҳои ватсап ма закрипид мекунам. Занг задан дар кор нест. худоҷон, занг задан дар кор нест, фақат бинависед як аломати савол, тамом. наистае ки тура барои реклама пули соз метиҳанд. Не, ма ҳеҷ кай реклама накардам. Ман фақат дар бораи худам гап мезанам, видеои ма дар бораи ма ҳай. Ва ман ай ютуб, ай рекламаҳое ки худам хидма мекунам, ягом сум намегирам, ай ягом кас. Ютуб пул намедиҳад. Лекин видеоҳои ма, мақсад инамин эфирои ма барои пешравии бизнеси ма ҳай. Масалан, духтаракое ки ҳамроҳи ма дар командаи ма кор мекунанд, мара бубинанд живой ки нами Саида ҳай. Нами Саида ҳай ки дар 1.5 сол званияи партнёрия дар ширкати Фаберлик маҳкам кардагиай. Барои худтон наставне ки беҳтарин интихоб кунем. Занҳое ки баъзе занҳои дигар айроҳ мезананд шуна, айми командаи ма ба мегӯянд ки чӣ вақти Саида кор мекунӣ? Вай дар Россияй дура, биё қатима кор кун. ба ихелӣ фиребу найранги занҳое ки шуморо айроҳ мезананд дода нашавед, барое ки кори мо тариқи телефонай. Фарқ надорад Саида дар куҷоай. Саида мебинӣ ки ин рӯз дар Тоҷикистонай, пага дар Россия ҳай. Кори мо ягом зарар зиён бигем ки ба кори мо надорад, рафтану омадани мо. Ва основной кор интернет магазин чӣ маъне дорад? Интернет, инами интернет магазин тариқи интернет ва онлайния. шумо ай хона набаромада дар пеши шавҳаракотон, фарзандакотон, оилаҳотон метонед ки бизнесона пеш барен. салом алейкум апа. тоба кадам худо. чанд сум ойлик мегирен апа? ман нишон додагим тариқи видео, ҳатто лични шоти Сбербанкам қайси нишон додагим. Так, алҳамдулилла, чо каден? ҳечи намҷа эфир буромаде. Так, ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Созен саломатиё нағз апаҷон. дар ҳаққи морам дуо кунен. албатта ҳама вақт дар ҳаққи ҳамаи шумо ман дуо мекунам. шуморам ҳар вақте ки намоз мехонен мара фаромӯш накунен. дар ҳаққи ма ва дар ҳаққи фарзандои марам дуо кунен. апаҷон шумо яктен, раҳмати калон. хандаи зиёд мезебад. раҳмат. худованди меҳрубон нигаҳбон боша фарзандотахтона. раҳмати калон. хай як апаҷон рост бугӯ як бори дига. чира нафаҳмидам? савола ҷавоб тиен. хондестам саволотона? Саволотона хондестам. та ҳамада ҷавоб тиен. успед намекунам. смсам хеле тез боло рафтестиян. апай Саида, мо бо шумоем. раҳмати калон. раҳмат. Так. апа рост мегӯен. азим бо наистиян.
ду каталогда 50 балли чӣ мешавад? Масалан вақте ки шумо нав кор медроен 50 балл мекунен. Следующий каталог шумо дар молу маҳсулоти компания 20% не 26% скидка мешавад. Агар шумо команда сохта бошед, личный объемтон 50 балл бошад, шумо рӯи и шумо дар компания денежни вознаграждение объемной скидка метиҳад, маош метиҳадона. шумо ҳамчунин зебостен ки ман фахр мекунем ки шумо ҳастен, фарзанд ҳамеша бошаву нек. раҳмати калон. Сайда ҳисор намерен? Нафаҳмидам саволтона. салом апаҷон, марам дар кор мегирен? Мегирем. Кор танҳо барои занҳост. ҳаматона дар кор мегирам. марҳамат, дар ватсапи ман муроҷиат кунед. зиёда аз 1 миллион зиёд занакай ҳамроҳи ман кор мекунад, алҳамдулиллоҳ. ҳамашон аллакай занҳои муваффақ, худо ба шукр. Так, салом алейкум, сози хуби апаҷони Сайда. Алейкум салом, раҳмати калон, шумо чӣ хален? созен хубен? Так, ма барои худ ма харид кунам ойлик мегирам? Не экиҷон, ман шумода мисол мебиёрам. шумо мегӯед ки ма просто фаберлик дар регистратсия шавам, фақат барои худам харид кунам, ана команда насозам, ҳеҷ кор накунам, ма дар ойлик метия. ана ҳами саволи шумо да ман мисол мебиёрам. масалан шумо ягон ҷо кор медронед, кори ойликакӣ, ва шумо мегӯед ки сини аму соҳиби корхона ки ман ҳар рӯз ҳамин ҷои кор мебиём, лекин ман ҳеҷ кор намекунам, просто меём мешинам, бегаҳ мерам хона. шумо ма дар ойлик метиен? инаки саволи хитон ҷавоб шагирен. ҳар як корхона, ҳар як интернет магазинам правилаи худша дора, условияи худша дора. баъзе одамо меган фаберлик условия дора, ҳарома. ина бигзор ки мақсад ҳамиха фикр мекунанд, лекин фикр намекунанд ки агар ту уборщицагӣ равӣ, ту бояд ки ҳамун полояшуи условияш, ту бояд ки мегаи нами 4 туалета мешӯӣ, ё ки 4 кабинета мешӯӣ, 4 касая тоза мекунӣ, баъд ту ойликта мегирӣ як моҳ пас. ҳамин компанияи фаберликам ҳамия мега ту бепул регистратсия мешӣ, бепул команда сохтана роҳош ҳаст, бо тариқи забони русӣ навистага, лекин барои шумо шарт ва зарур нест. мо ба забони тоҷикӣ меомӯзонем шумо дар тарзи командасозия тариқи интернет ва условия мондагия. ту команда бисозӣ, харидорои компанияи мара зиёд кунӣ ва худтан бигем чизҳои дар кории хоната харидорӣ кунӣ, ма барои ту тӯҳфапулӣ метиҳам. агар ки накунӣ наметиҳам, ихтиёр дар дасти худтай, бикунӣ ба фоидаат, накадӣ ба зарарат. меган ку қаҳри ҷугӣ зарари ҷугӣ, ҷугӣ ки қаҳр кард бе ҳичи мерава. ҳамин кор дам ҳамин хелай. на танҳо фаберлик, дар любой кор. масалан повурӣ бояд повур авқотҳои болаззати бомазза паз ҳамин хел аст. дубор авқота сӯзондӣ, ай кор сурд мекунанд. правилно. барои ҳамин қад хатогира дар зиндагӣ дӯст доштан дар кор, лекин хатогира такрор кардан дар кор нест. так, салом алейкум. алейкум салом. вақте видеои шуморо тамошо мекунам, хеле хурсанд мешам. раҳмати калон. так, апаи Саида, қошотона мечинен? агар ҳуши Фотима рафт, ай қошотона мечинен гуфта. ма таҳти худам тамоман қошам надорам. қошҳои ман зардай, тамоман қош надорам. инами краскае ки кардамаш як ҳафта пас мерава, бо яка краскаш мекунам ки ҷои ира ма бичинам. таҳти ман духтари зардинаям. на дастом мақсад пашмоша мебинӣ, на қошома, ҳамин қошорам кашидамаш, краскаш кардам ки мебиниш. маълума баъзе вақто ай таҳти фукум видео мекунам, мебинӣ дар видео маълума ки мақсад қошом чӣ хелиян зарди безебанд. худам духтари зардинаям. агар ман ҳамин подводкарам накунам, ранги касали Зарпарвин метавом. салом апаҷон, шумо аз куҷои Ҳисорен? номаълум, мо дар Ҳисор зиндагӣ намекунам, просто очам дар Ҳисор шавҳар кардагия. худам духтари шаҳрам. салом Сайдаҷон, худованд моро так ҳамдардии моро қабул кун, овозатон хаста нагардад. апаҷон, раҳмати калон. салом алейкум Сайда боно. алейкум салом.
дар саволҳо ҷавоб диҳен. Апаи Саида, шавҳар дорен? Охир шавҳардории ма барои шумо ягон дахолатмандӣ дора? Ҳамин савола натиен. Охир видеоҳо оиди ма ҳай, оиди шавҳари ма нест ку. Хоҳиш мекунам дар кор нест. Ман фикр мекунам барои занҳое ки маро тамошо мекунанд, шавҳари ма барои ваё шарт ва зарур нест. Аюб навистай, шояд ба фикрам занакая, номи аккаунташ мардакия ки навистай ки так ҳама айту норозиян, навистай ҳама айту норозиян. Анака ҳамин савол да мехоҳам ҷавоб диҳам ки ҳама айту норозиян ва баъзе занҳо ҳам ҳатто против ма видеорам карданд. Ман дар ин савол ҷавоб дода будам ва мехоҳам боз ҳам барои ҳамин смсе ки ҳамин апаи хоҳаре ки нависай ҷавоб диҳам. одам ки муваффақ шид дар бораш гап мезананд. Масалан, одамеро ки нашносанд, надонанд, муваффақ нестай, дар бораш ҳеч гап намезананд, лекин ҳастанд. Ман мегӯм ку ман не обязательно ҳамада маъқул бошам. ҳастанд занҳое ки дар коршон муваффақ намешаванд, кор намекунанд. вақте ки ҳамроҳи ман кор мекунанд, ман мегӯм канал кушоен, пешравӣ кунен, видео кунен, фоидаҳои корро гап занен, намекунанд. лекин агар дар ягом зиндагӣ идеалӣ нест ва ягом кори идеалиам нест. чӣ хеле ки гуфтам ку зиндагӣ дар бизнес монандай, дар ҳамин бизнесам баъзан вақтҳо мешаванд нофаҳмиҳо ва онҳо ҳаддаҳа хафа мешаванд. баъд спага мебинӣ блогер против Саида задан. ин хел занҳо суханашон барои ман ягом аҳамияте надорад. ё мотиватсияи зиндагии ман, ё чашми мара ҳӯй мекунанд ки Саида ту чересчур хуби бади барои одамо командаи тайёр месозӣ ва ё кор намекунанд, пага дарди сари худат мешавад. барои ҳамиқа ман против намезанам. агар ман противи ва ё видео кунам, ман айваё ҳеҷ камӣ надорам. хай худованд аллакай ваёра нишон дода ки ваё муваффақ нестанд дар зиндагӣ. аллакай нишон доданд ва занҳое ки аллакай муваффақану пулҳои нағз кор мекунанд, ӯҳо ба ман кор надоранд. занҳое ки муваффақ нестанд, мехоҳанд ба хелишона рӯи рост нишон диҳанд, онҳо таги комментарияҳоро пур мекунанд, противи Саида гап мезананд. ман чӣ кор мекунам? ҳамаи онҳоро ба худо месупорам, барое ки кореро ки худо мекунам, ман банда карда наметавонам. барои ҳамиқа худо ба шукр, айшоти ягон кас зиндагӣ намекунам, ягон кас нону пул наталбидам, қарзам напурсидам, қарздор нестам. алҳамдулилла, худо ба шукр, бе ёрдами падару модар, бе ёрдами бародар, апа, хоҳар, додар, бе ёрдами ягон кас дар чоҳе ки ғалтидагӣ будам, худам ба меҳнати худам биромадам ва зиндагима дигаргун кардам. бо шоҳидии ҳамаи шумо доказат кардам через видео, ҳамаша дидагиен. барои ман ва шарт ва зарур нест ҳамин як одам ки противи Саида гап зад, ҳама ай Саида норозиян. худо ба шукр, алҳамдулиллоҳ, ман дар командам зиёда аз 150 директори дорам ки ҳар як каталоге ки ман ошошон мегзарад, дар ҳаққи ман як дуое мекунанд ки дуо дар ҳақиқат сидқанай. дуое мекунанд ки сари ман ба осмон мерасад ва зиндагии ман рӯз то рӯз беҳтару хубтар шудеса. барои чи одамизод ай дуо месабзад ва инқадар занҳое ки ҳамроҳи ман кор мекунанд, дар ҳаққи ман суханҳои хуб мегӯянд, дар группа як овоз ман бирорум, Саидаҷон гуфта мебироянд, барои ман ҳамиш басандаҳай. он занҳое ки ба хелишона рӯи рост нишон медиҳанд, пускай дальше нишон диҳанд, ман ба онҳо кор надорам, ман зидди онҳорам намебирам, барое ки аллакай худованд барои онҳо нишон дода ки ӯ аллакай муваффақ нестанд, аллакай худо ӯ занҳоро задай. ман куҷо бурам противи ва ё гап занам? ягон бор диден? Надиден. ман накардам, намекунам. ҳаволашон ба худо. так нависиянд ки ами Фотима кадоме ҳаст ки чӣ қадар ами мачақаш дестай ки ту да қишлоқ будӣ, дигар хел будӣ, бу ҳози дигар хел шудӣ. да қишлоқ будам, пул надоштам, фақат биз гӯспан нигоҳ мекардам. 3 кӯдаки майдақати одама намедидам, хирсандӣ дар ҳаёти ман набуд. ҳози ки кор мекунам, худо ба шукр, пул дорам, беҳтарин чиза истеъмол мекунам, мепӯшам, мехӯрам. зиндагии фарзандам дигаргун шуд. албатта ман бояд ки фарқ кунам. ман бояд ки фарқ кунам. ҳар яки шумо да ман задания метиҳам. вазифаи хонагӣ, як дафтар ручка бигирена,
در 10 سال آخر حیات زندگیتون چی در حیات شما دیگرگون شدگی بنویسین. اگر همین زندگی سخت باشه بگوی انا خوب میشه و انا خوب میشه و انا خوب میشه و خوب نمیشه و بدتر و بدترش رفتن میگیره. اگر کمک در زندگی در پای خود همون زنه کار کنه، بیست حرکت کنه، درباره شوهرش هم شوهرش یاردم کنه، علاقه زندگی دیگرگون میشه. و حیات من تماما حیات بود که هیچ نگفتنی و در ویدیوها من نشان دادگیم. برای همین فاطمه بانو وقتی خودتون صرفم نکنین، حیفم نکنین، بود روی این ویدیو مرا تماشا کنین. اگر که من برای شما معقول نباشم تماشام نکنین، سرتون ویرانم نکنین. بعضی پدپیچکایی هستن که طاقت پیشروی مرا دیدن ندارن و میخواهند گپای قبیح زنن مرا دل ما خفه کنن. من اصلا خفه نمیشم. با میگم که شما موتیواسیون زندگی من که چشم ما باز هم گشوده میشه در کارم، در زندگی من. سلام علیکم پای سایده جان، سوزین خوبین؟ انشالله. مرم کار کردنیم چه خیل کنم؟ مرا در گروپتون دباوید کنین، در واتساپ مراجعت کنین، اول کارم میفهمونم تو نه. так بعد در گروپ دبایتون میکنم. فاطمه بانو نویستین که من شما را ایسال 2021 تماشا میکنم. اگر شما ایسال 2021 مرا تماشا میکردین خیلی سوال ها نمیدادین. اپای سایده بانو مرم دعا بتین که کودکدار شام 7 سال شد. دعای چم دعای ما دعای شما تستر میگیره. من همه وقت در حق همه بی فرزندا دعا میکنم و همه این پدپیچکایی که این لحظه ها ما را تماشا دارن در حق بی فرزندا دعا کنین و همه شما را هم هنگام نماز خواندن تان مرا فراموش نکنین. در حق ما و فرزندان ما دعا کنین که همه ما با دعا می سبزین. تاجیکستان با پیش. tak 10 سال پیش صنف 5 بودم نیسته. استغفرالله. ای یاسمینه با فکرم ایگام جوش دیوانه شدگی ای. نعوذ بالله. نخواه همی خیلی در تعادل نیتی بعضی آدمو اینقدر سیاه. دختری ما پرابلم ما کاری ما شما دخترای فرزندای ختان در کاردار شوین. یاسمینه بانو زیق نشوین. اسمس دیگه نیامده است. تلفنم چسبی چیزی بیازو بزه. آوازای ما رفته سپت پیشچکا کنیاگام پیلوس مونه. انا هوشید. پرویکت سلوس به خبر پیش. اینا هوشید. سلام علیکم سلام. هیچ کیا گوش نکنین. شهنازه جان 1000 رحمت کلام. خدا جان. با تلفنم چسبید اسمس نیامده است. تلفن چه انا با هوشید. 1000 رحمت کلان برای همه شما که در این تا این لحظه ها با ما بودین. من نداری بپویم برای همه شما میرسونم. حتما ویدیوها را منتج کرده میمونم. ویدیوهای موتیواسیونی اوبورکا انشالله همش میشود. تا افیرهای آینده، ویدیوهای آینده. خداوند نگهبانتان. خیر بچچکو.